Umuporogaramu y'Ekyanga Kyawe erizoba tuza kureba aha kibira ekya Kibaale National Park. Abantu bingi abo muri Mbarara, Bushenyi, Rukungiri, Kamwenge, Ibanda, Kabaale, Kisoro baba nibaza Fort Potro bakatora umuhanda ogwa Kamwenge Ibanda. Aha muhanda ogwe nibaba nibareba ekibira kya Kibaale National Park. Konka ekibira eki kiturayo emiti y'ebyafaayo bingi nibaba batarikugimanya. Amazina ndi Prose Bagabirwe, ndi omukozi w'ekitongore kya Uganda Wildlife Authority, ninkora nk'omugaidi. Omugaidi n'omuntu orikwebembera abarambuzi kubatwara omu kibira bakaronda eki barikwenda kandi bakakifuna akakishoborera. So Kibaale National Park ikaba park ku rwego rw'1993 konka okurinda eby'obuhangwa kikatandika kare munonga omu Kibaale National Park. Rw'1998 kikashatandikireho okurinda eby'obuhangwa. Only that obwire obwo bakaba nibakuuma emiti yonka niba nibarinda kuba nibo babaye nibaranka y'omugasho bakukoramu bakushara emiti bakwihamu emiti y'embaho eziba bene bakoresa omu factories nyingi nka factory y'omunyo ya Kasese Katwe, factory ya Hima, ezindi bakuzitwara aheri y'ihanga eri nka Tanzania, Kenya n'ahandi, actually no mahanga agaheri ya Africa. Kibaale nemanywa munonga nk'ekibira ekirikusingayo kugira za chimpanzi ninga empundu. Niyo kusingayo kugira empundu nawe aba notambura mu kibira nono zireba zikura barabamu aho amahanda. Katurambure hamwe ekibira kya Kibaale, omuhereza wawe ndi Ivan TUSIIME. Ku rugo rw'1993 government ekarango mu Kibaale hakarimu ebikoko byingi munonga ebimwe byabe birahakikwerekerera kwaho kandi byabe byino mugasho muhango ebashangiye ngo tubiri kukanya mu Uganda nka chimpanze bingi turikumanya nk'empundu nizo zinkanyire munonga aha omu kibira omu. So ekibira kyona ekiri kubika chimpanze ni kino obuhango bwa square kilometers rushanju 95. Aha rushanju 95 ekibira nikitwaraho obucweka nkaaga. Obucweka 40 n'obukusigara nobwo bisharra obwo obwerere n'ahantu hariho ebinyansi konka hatari yomiti hamwe n'emigyera. So omuri iki kibira harimu empundu eziri kurenga 1,250 kandi ezimwe hari ezo nizimanya abantu akuba ntuzaitu zitayira tuzireba tukoragana nazo tuzireba just kuzireba ukatera ibishano kashemererwa ubuhango kargayo kataha ezindi tuzikumanya abantu. So tuziri chimpanze zonke zikutura muninga empundu harimo n'ebindi bikoko harimo inkyendeze emiringo etari yemwe nemwe twinemu ebigashe twinemu enjeya zo kurabana n'abantu bishongoroko nkatema katikarara mukama yampenjeya nagishezo mukazi nkebyo bare abana bato munongo kumukana babimanya nkababo bona nabasa kweshongora yonari no kamanyaji ikutura ryane zaka kweshongora. So harimo inkyende nyingi munonga ezemiringo nkamushanju kandi aha nkyendezo zone ziyo mu kibiromu ezikusya emiringo 13 niziretera ekibire kicyabe cyo mutano munonga tari mu Uganda honka konko munsi yona. So ahabweze enkyende zo miringo nyingi munonga eri kwingana 13 kikaretera ekibire eki bakyeta primate capital of the world nko twine Kampala capital city. So egi niyo capital ninga shi niho hakuru munonga omukubika enkyende ezemiringo nyingi omunsi yona. Ntubona abantu bingi munonga kurwa munsi za heru na no mu Uganda no mu Africa bakwisha kure enkyende zemutane ezo na munonga empundu zebembiri. So ahazimwe enkyende twine omu kibiromu ezimwe nizirya nyekiro ezindi enyingi munonga nizirya mu ihangu konka nezikurya kiro nazo ntwishe kiro tuzironda tuzireba. Tuziri enkyende zonka konka rumwe bikoko ebihango twinemu enjojo twinemu embogo twinemu empunu zo mu kishaka twinemu enyemera twinemu enuma twinemu ebikoko byingi munonga wijo mutoka yefuza. Omuri Kibaale harimu ebiti by'emiringo nyingi ebiti nkamaganasha by'emiringo kamaganasha tu na 50 ebikuretera ebikoko byona byabone byo kurya tubikoko byonka konka nitwe nk'abantu nibituyamba akube mwe nibitukorera nk'emibazi eyo kutamba obwire bwingi munonga. So no shanga abantu abamwe bakwija kushaba emitejo yo kubyara emboboza yo kuza kubyara mu makagawo abo jangwomu ntubanyigiriza munonga mbwenu kwija kujya ngo buryo mwahemwe cyakwenda ahiya yendera much as sometimes ntwishyiriza abantu abamwe bija bihamwe kibakubana benda ekikubayamba bino kubebembera ningashoboka kubakumira mu kishaka. Then mu kibiro mutwinemu ebikoko ebinyonyi by'emiringo nyingi nka bishatu na nshanju ebimwe no bishango mu kibiro mu Uganda yona utizire mu kibiro mutoka kireba nabyo nibiretera abarambuze kwija okubireba.
harimu enjoka z'emiringo nyingi ez'obushegu n'ezitiine bushegu. So enjoka ine yo kureba notekwa kujegendesereza nko kwebaira enjoka ninungi habamwe tuzirebero bino kuzita konka ninungi munonga aho jango enjoka wajibugana ne crossing omuhanda kemerera nayo ne kureba ekeza kwa mukuru muhanda yakanka kuri ya seri yegamba ngo nanye nibamanya ngo ndiyo mugasho ekusimayire ningira mukake igumiza mwe yegendera. Yes, omusibira mukoko nagamba ngutine ebintu byinshi munonga bikusikiriza abantu harimo ibihuguhugu harimo so many things niyo wija no bireba. Omukyanga kyawe rizoba ninyenda koreka omuti ogwa Adam na Eve. Omutogu nogushangwa omukibereki ebingi tubagumanya mbwenu twenda gubasyaho tukareba ebyafayo by'omutogu ahabwenki bagwesere ogwa Adam na Eve. Konka omutogo gutwenda kurebaho erizoba guri orubaju rwa kuno rwa Kamwenge omurubigodi. Ebigodi neshangwa omu district ya Kamwenge. Omuti oguru kushangwa omu Kibaale National Park kandi ogwayesurwe ogwa Adam na Eva. Twaguhikaho wanoreba inyuma yanje n'ogwo mutogo kureba hiningere ibikozerwemo ebicweka ebiguruho nibyoreka omushijana n'omukazi mbwenu cyo bagwetire ogwa Adam na Eve. Twatambura n'abarambuzi abakuba nibaturambuza omukibiro mahuturi kandi nza kuba ningamba nabo batushobore byinji ahabikwatirine n'omuti ojuke abakabiriti Foods and Beverages Limited abantu bateka mu sente omukutambura kwitu twabantu kora program y'Ekyanga Kyawe nibakora kabiriti energy drink nywa kabiriti obe kabiriti niko bakugamba kangumizemu nduganira nabo twatambura nabo abakuturambuze rizoba turebe bakugamba aha muti niho twizira tukashangira mu nemiti tiye byo kuriya byo bukoko ninge byembazi yonka konka nayebonire kugireba nkebe mukama yahanjire hariho mutogo tukureba harabajuru rwita ogutwayesere Adam naked tree ningashi omutogo koreka Adam na Eva obe bari yo mwihamba burukika ha mutogo gungarro mbiburi gunyirisa kugira ngo uruhangarho kandi akahanga ibintu byona niho yahanjire Adamu amherwe ibintu byona kugira ngo abitegeke ko yamuhangire yamuto mu kibira cya Eden omusirgo gwa Eden ecyo kibira cya Kibaale ko kuba no kireba na nebiro mu byona noranga ubuzima n'ikintu kirunje munonga nicyo buhangwa kirunje. So yateka ho mutogo ogwagizire ebiceka bibiri ebikushana n'ibyo muntu by'abantu babira kicware cyo mukazi na nicyo mushija. Adamu kwiba amahangire yagamba tinyoti nkuturanye nko mwihamba bakora mu rubaju rwe rumwe bamuhangiramo mukazi batura mahama ogumuti gwine biceka bibiri go gukanga ngo tuba kanshara mu kabiri. So ntutekwa kutura hamwe ukateka hamwe mwihamba reka tugume hamwe mpaka tutanire ahamhergo kufa machazo bakashara mu kufa hamwe. So kubahereze kushisha enjoka heza kubakema kuko naga mu twine enjoka mu kibiromo tuzirakemere bari yabonga nanaba bakakemwa bashisha bashanga bakabajwire busha bacwa amapapa gebiti kweshangira tabarashangira mbirugona bakashangira bicweka bya bintu byise shono munonga no rukorebera karaka cweka karukwera higuru kashangire bicweka byabo byecama kwenda ngo batabareba bajwire busha. So amuherwa byona arahanga ko yarize kushanga ngo Adam na Eve bashisha yabahe kifubiro orubaje rwo mutoru hariho ekifubiro kibabahire bakabahe ifubiro binje bahire Adam na Eve. So go bakaguhe ekifubiro kimwe konka nacyo nikigumara abo kuba ece kinyase kitukureba kimeze mu rubaje rwo muti nikimera ku rwo munda y'umuti kumanyisa ngo cyoka cyo muti ekikwatirire hariho ikintu ece kinyase cyaheza kukura nikija kugwa hansi nsha ko manyigwa hansi abwo buremezi n'imyaka Seza gwansi noja kushanga asigara hikina hamuti kumanyisa ngo byo kurya tibya kitambura gikorwa mu muzigo muti mpaka higura. So rufu yo gumuti niri kwija kutandikira nkiza gumana cyoma mpora ibikoko ibintu bitaho muri gico kina cyo kinyansi kimezireho nibiryo mutima go muti at the end of the day ninga mherwa izoba no shango mutugwayoma gwahirima gwagwa. So nibwo burunje bwa Kibaale konkizi na ryo muti tukugira ngo ni Adam ujire kushaninga Eve gwinizi na ryagwe itukweta Peptadinestrum africana. Mwisho gumuti abakugureba munongano ba abakubija bagwenda gureba na misho gabo nububa ubwo mutababanze kwisha gureba kutwahereze kufinding kutwaje kushanga nguriyo mu kibiromo gwabanza kumanywa munongomba na bamashomero aho kwantu tambura munongo mu mashomero tukubagambira ahabyo kurinda ibyo buhangwa kubegesa tubagambira ngo hari emiti neyo mu gasho muhango munonga bakija bagureba abana bishomero niba ambassador baronje munonga nibatwara ubutumwa ko kukira kwetenga. So kabanzo mbana bamashomero gwazombanya Uganda hat Africa ne gureba hariho n'abajungo barigira ha of recent kubashira bagamba ngwito ntwenda kureba umutugo Adam na Eve
omukibira cyona tukwenda mpundu tukwenda nkyende ntwenda omutogo bija bagura abahikaha bagutera bishane bashemererwa bakwata umuhanda go bagaruka so buryo mu wena nareba omutogo turyumbuire bwa covid ni mamuteganisibwe munonga oburemezi cyo murebero mu covid-19 mu covid-19 itwe nk'abatuwarizo ningashabe byo burambuze of course katukwatamo abajenye kutabiteka ngo baza kwija tukwe bizire akwa binje nibatina of course amagara ganuzire bakatina covid bamanya ngo Uganda really nabo barwire nko kuturwire so abajenye bakashaza mu ngendo z'abentamburo zabo hije abajenye bake cyo kubanza of course kuba batizire binji international ne cyendera mu government na no mu bantu of course ko kushashira mu government n'abantu bahanse baganyirwa so basically ikataha bunkenke yacyendeze namba y'abajenyi emirimo yaza hansi ya siara Rambura konka ntuteka ngo bija kuterera amazina ganje ndi muhereza Edison ndi mu tourist guide muri Kibaale National Park iri hansi ya Uganda Wildlife Authority twareba umutu gwa Adamu na Eve ubwo umuti abwinshi bagwisira gwa Adamu na Eve atogumta cyatwa gwa Adamu na Eve gwinaho ibicoka biyagwe icoka kirereka icyo bushije n'icyoka kirereka icyo bukazi cyakiresire cyo mpaho gukija gwahutazi bw'injojo gwashanga cyari muto gwaguma gurakura so icyoka cyahutire cyaguma cikwatirina na cyushi cyacu cyaguma cikwatina ahenjojo yarabizerino haza hakina then ikiri cyaguma kiramera kira protrude cyarabwo muti cyo cyaforminga shape ya male organ then akina karakasigaraho kakora shape ya female organ then traditionally abantu babandize kutamba munuya kubagurebire bagwanka example cya naked Adam and Eve tree okuruhanga yishire kubatayaya bamazire kushobya kuruganjoka then baza kweshireka baye kumebishansha niturareba harakana kigikashoye kire higuru so wakombine ibintu byona bishatu byino buzare na Adam and Eve ati abagujumbire wagira n'abantu ibintu barabaho ikikumanyisa kikabaho imyaka yenyuma munonga imyaka kwa bara developing cyune cicweka mu barateka mu buno burayine buno buhanda bw'abarambuzi kuraba mu 1991 kubaguhikireho bashanga guri mu area of interest hati baza kuteka ho burayine bunuya tubakabuta buri hamwe barabutaho murambuzi arasa kuraba akabona yicalenda so bakareba ngo kujya ngo guri historical kandi bagwina history nunzi ya Adam and Eve guraza kushemeza abantu bingi especially those religious believers atogumuti abantu nbargukwe umushonda nishonda bija gurambara bagureba ho na mu Africa bona ko baraguhuriraho abwa publicity bija kugurambara nubwo gukusha guto mu kibere cyona ninge harimo ndije mutero kweshana kibere cyona kine square kilometers 795 cyonka nibwo muto gunkanya mu Nigeria gwa Adam na Eve okay korka yo mukahumuro kandi ubuzuma turi omuri Kibaale National Park ahabanza twabanza ahamuti ugwa Adam na Eve kandi tukiriho turambara emiti y'ebyafayo eri kushangwa omukibereki hatogunagwe n'omutugwe byafayo n'omutoma nani ngureba mbunyakare ogu n'omutugwe gwo hatiya obwo hurangwa abanyakare bakabatura omukibera ogu nugumwe ahamuti ogu babire nibaturamu noreba ndiyo ninza kuno hariyo nkakaju abakare akakwata ebiti abitaha mutwe ataho obunyansi bwo no buyabona aba yakorenjo yaturamu then hagire cyamutahira ogumuti nugamba nk'engoma no uteraho then umutahi wawe nawe aija ahuriza cyabaho ayirukanga yahora watera umuti namangu kenyamishwa yakutahira abo nabanyakare konka tuine abo twatambura nabo abo twatwine abo warebere umucweka cyo kubanza abarambuzi abo twatambura nabo rizoba nabo baza kugumizamo batushobore munonga ahabikwatirine na n'umutogo abakabiriti Foods and Beverages Limited abantu bakusteka mu sente program yitweji Ekyanga Kyawe nywa kabiriti noza kuba kabiriti nibakora kabiriti energy drink ne manyisa mani nywa kabiriti ugira mani ube kabiriti katugumizemo turikugamba aha mutogo
ogu abanyakare babire nibaturamu. kandi omuri kibara omuhona nawo omu kibara harimu n'emiti ey'ebyafaayo ey'abanyakare babire nibaturamu okurugyirira aha barambuzi abakuba bari omu mwanya ogu nikwo barikugira omu porogaramu egi nabwo nitwenda turebe emiti y'ebyafaayo ey'abanyakare babire nibaturamu iyo ekozirwe eta neshaki nikarungi kyakagiroho ninga bakaba nibatura bata omu miti egi. Oijuke waba nooza omuri Kibaale waba ori Kampala urikwenda kuza Kibaale okakoresa omuhanda ogwa Fort Portal novugaho kilometers 348 ezo ni nk'eshaaha nk'itaano waba ori omu motoka, kandi waba ori Fort Portal urikwenda kuza Kibaale ni kilometers 26 zonka. Waba ori Mbarara ukakoresa oruguuto orw'ibanda Kamwenge novugaho kilometers 236 uhika omuri Kibaale National Park. Sebo nayongera kukwakira mu porogaramu y'Ekyanga Kyawe. nashemererwa se mukama Ati twahika aha mutogo gumwatugira ngo abanyakare ntibabire nibatura abakutura omu bibera mwe ntwenda otutangazeho aha mutogo tweyongere kugwetegerezana n'abaryativa bari nibakureba. hati ekibira kya Kibaale National Park eki ekirareba itaka ryacu aryo tirihamira hansi, iryo enkora yaryo hansi ariyo hard soil then higuru hariho soft soil. So hati urashanga ekirisa kitaka cyona kishanjarire ahiguru. Hati nkuko harimo emiti etari yemwe nemwe, harimo ebika by'emiti ebirabirenda kuba bihango kandi biretaga support ku ruganzi. So hati yabira tahemahama yo kubihereza buhame yona yabiraronde byokurya irabirondera hihi na surface. So kitangaze kucireta kugira ngo emizi yona yayetorora kandi akavaringa umwanya muhango kugira ngo gutunge support ku ruganzi. Niko enjura kayabiragwa gwino buhame gutafa kwirima hanze. Hati kugura mara gumarira gutereza turazeta ngo ni buttress roots. Hati zimpaha abanyakare babakiraga kutaha mu ihamba ushanga umwara tankaho ndije ubusero ncara nkaguna umuti guri nkakashozi. So zine buttress root babakwataga areta ateme ibiti twatetaga imikombo agita higura aha ati ateme ibinyansi akibiteka higuru ashanko wakora enjo then atayo kuriye mu nda y'emizi then akigire cyamuteganisa nkanyekiro nkenshojo bundi yarabaho yayenda kumuteganisa agutera mwene guba nkengoma hati gukimara gutera nkengoma mutayi wamanya ngo yagira kabi hatayi ayimukaza kumujunira nawe yakoraga nkecho yahurira mutayi we yatera. Hati kuja nk'abantu bino buzare n'ibyo buhango twaza kushata waconza twashanga ngo nebinyamisho birikaramu nkempundu nayo yaba uri kurondagezayo ikaronda hizatora hakabura ere tonde gutera umugeri ugambe nkengoma dene ziri zimanye ngo habire ngo mugenzi waba habire dene izindi mpundu zigarukemo hatamanye aho kutora aho kuza kuzirondera. Wenda no guteza n'immersion gugamba je nkengoma guragamba je nkengoma baguteza ibiti bihamera. Mwena abatwa twabitura baturumbe beranaki bakabatura imiti nkeje emiti nkeje cyo nkata muri iki kibira mumuni matine abantu abakuturamo abatu bakabarikara bibira bya ituri na za kabaro kwempoza gwino. Ati twantwenda kandi tuganira mutogo ugutwareba nagwe ninko gw'ibyafayo gwino bukomoko bwo bunyakare na entura y'abantu no basa kututangariza abantu ko baragira mu kibera ibikoko byasigaramo eze mpundu ni ingenzi zitu omukaruma kake empundu nikazi nizibitu hariho wagizire ngo empundu n'abantu abayangire gukora abayangire kuhinga batarakwenda kushoma batarakwenda kuwombeka kare mbwene bo life y'umushaka nibabonerera munonga. So abikoko bimwe bikasigara mu kibera bikaba byakopera abantu no turente mangu tukarwo mu mpundu konka ebikoko bingi na hati bicakozesa emiteje kuturamo kumanyisa mbwene ngo abantu maybe tukaba tunyigirize bukoko akoko turete abantu turo muri yeje meto muri yeje mezi mbwene byo kandi bitura nkaye. So kutwarigiremo twasige kibera kirye cy'ibikoko nibyo bukuturamo hakuba umuntu ushanga empunu zizariremo zo mu kishaka ushangamo enyemera na za numa zirimo zizariremo mu
mbwenu noshanga ubuhundu burumu bubyami ushanga ubundi n'enjoka nkenziramere ziruwa higuraho zibyami so rambwenu ngo nakanya karonje munonga akukuhumuriramo omu kibera tukugira ngo n'abantu bonka nico government yarebire ngo abantu banyigirize bukoko ekabihamo okuriraho ubwo iki kibera abantu bakaba bakitwiremo tutakakize 93 abantu bakaba batwira mu kibera bakabinemwe Misiri bakabinemu amashugabo machazi ubwo tukatwaragira mu age omubwire bwo kutura mu biti konka abantu bakabaramo eje mitu bakana bagikwesa in different ways mu miringo etari kushana so kubarugiremo ekoko nko kutandika kuturamo konka miteji eboneyire newe na wano gireba nerebe kaje na no mu hitwan tureba abantu hiba bintu batura na hazeze shahano takatundu bareka onovya na nyuna n'abandi yo mu kibira nkezi shahankare bahaza babwira kabiri tinkuteka teko kwiruka kuza kutomera njojo ndukutaha ninteka hakatundu barekanja higuru inzo yo nintegereze kirakora teho ruhanga kwasira higuru echo yatikabura of course kutwaragira mu kutura mu kishaka hato kutura mu kishaka no kireba nk'ikintu ekimwe nuke kigwerereze konkane kibaho murayifu kibaho umurayi niyo murimo gwo kubana ukora atijimika ejimiti eyebika nkebi mwine emitero kwingana cyo muri cyo barongo ni myingi ece kiti cyonka nkuko kukirebo kikacyacu ubwo no mutugo mukunyo abana bakweta nkemitoma konke mukunyeji omukiro mwine mwebikanka 30 yemwe inemizi mhango nkeji endisho ryo mu bishara inemizi mikene kura eriha konka na munonge ryo mu kashozi niyo kushanga inemizi mhango nkeji so emiringo nkashatu n'etano yimukunyo ushanga harimo ibinde biti nkoko nanagambira kugira ngo nubikora ubwinje bwe biti nka 350 ebikabinje bitarukusha yes okay wareba imizi in style y'imizi kuza higuru ni kiretwa ki ejemizo kuza higuru kwayo well ko kugaruka nyuma utwabentu shoma ninga kabana bishomera bari hati no shanga bakwegese imizi yebika byinje munonga hariyo manya prop roots hariyo hair roots nkebyo mbweno izin buttress roots konko kuza kwayo kwa higuru ni kiretwa ikijemo ninga shikirisa cyo mwitaka erita karari rumwe kirisa kinji munonga kandi tukiri kuza hanse munonga sawo jangu kiri hihi ahiguru yitaka ejemeze tekasimba kuzumu abo kubekeye kwana no shitungira hihi so shike cyako bintu cyumuto kuzumu nkiguma higuru kiri kurya ekirise kiri hihi munonga so noza kushanga emite nyinji munonga etine guriyo muringo omuzo muringo gwo hagato gukucumita kiretera emziyona yaguma higuru yitaka yagumokeraho na haba mu ihunga n'ubuya kwartine mani emze nyinjiyona yakumbagara wogira ngo nebiri ya higuru yitaka nico kikuretera ejemze yaza higuru abo kirise kiri ya higuru yitaka mwenu wageranisa naganda matakaho kushanga nuboyine kutimba hansi kushanga ngo kirisa kirahare munonga eritaka tukurije kirisa kiri ya higuru nerya manu wakigarukamo nerya manu munonga yes okay yeah iyo bareganiraho nitwe maybe wabo ino butumwa bwo kwereza abanya-Uganda ni mata bakucara kunde by'uburambuzi abinje no basa kubahereza ahabo kwate n'ibyo burambuzi in fact ebirebe nshemererwe ahabo kuba abanya-Uganda batangiye kwejombera mu byo burambuzi batangire kwenda kumanya kiriyo munsi yabonye aha kubenye mahutu bintu shasho shanga umuntu naruga America naruga Germany ayizire kureba ikintu kiriyo mu rubaju rwabo konke birebe ndebe abantu batandika kupikinga batangire kwijebera fo ningambira abanya-Uganda hera aha tufe yo munonga tumanye biriyo munsi yitu umanye kintu kikuherereye bagamba ngo kibare hari impundu hikayo jirebe bagamba ngo hari yenkende hikayo jirebe you never know ncyakara no ija kuhika hero no shobora noza ho muyihangerini umuntu nakuza nkana bagamba bito mu Uganda hari yenkende nkukanta kuzumanya so reka tuyejombere mu byo burambuzi simensi yitu Uganda nezabu Uganda nensi yamani Uganda ni part of Africa really namati na nubwoki nimwe birukushangwa so reka tuyejombere mu byo burambuzi wagera ngo atene bejumbera mu kurambura abanya-Uganda numutunga nk'abanya-Uganda bangahi mukesande ninga nko mu kwezi aha statistics ntubantu baro mu baregwa baramuse abija kutayayira hamwe rwo kwezi konka at least hatu no shanga wene munka 30 bitiraho ko shanga mu Uganda utine murambuze noma so 30 ijo namba nora nene promising amuntu uri kutanda de n'abazungu barakabanga wow nkirijira season arabo kushanga abajungu bari bingi arabo kushanga abajungu bari baki iyo bari kutubwire bwawe tukatambura ni yemwe
omukibara cyanyu kandi mukatutangaza aha miti y'ebyafayo eri kushangwamo. Mwebare mnonga nimwe mwebare kwija kujumbura iki kibare ebikire ubundi ninjambe numuhora kibare mugira ati nshibandi ya TV ndiba nimureke bindi nyebuza aha bwenshi kibare yo batakujoreka konkati nimpro nashemererwa umutima gwagaruko mu nteko buzima nimango abantu baza kumanya ufuma kibare mwebare mnonga owatandika nanye program Ekyanga Kyawe ninkusima ntine bugarikiro bitu twahika akuhendera program eji twasiba omukibara ekyakibare kandi iki twaturi omu bigodi omurika mwenje district Kibaale ne kwata district nyingi ezo mu kyanga eki harimu Kamwenge harimu Kabarore Kyegegwa Kyenjojo Kasese na n'izindi ezikushangwa omu kyanga eki mbwene wana ureba ekibera kya Kibaale ni kyango munonga kandi amani twagateka aha miti y'ebyafayo eri omu kibera eki twareba ogwa Adamu na Eve twareba obuhangwa bwagwo okugurukusha kandi twayongera twareba ogundo muti ogw'abanyakare babire nibaturamu ababire nibatura omubibera kandi atutwareba ngwenyamishwa ezezi kutura omubibera hatiya eziri nko muri Kibaale nazo nizikoresa emiteji hagire yabura nigutera-teraho ezindi zigishanga ninga enjura yaba nyingi zesherekayo zarayo na nebindi buzima omukyanga Kyawe tuba tworeka emyanya nkeji kandi ojuke ngo abakabiriti Foods and Beverages Limited abantu bakora kabiriti energy drink nibo tukutambura nabo nibo bakuteka musente mu program yitweji Ekyanga Kyawe nywa kabiriti obe kabiriti niyo ngamba yabo niwe nobasa kuba kabiriti hati watandika kunywa kabiriti omuhereza wawe ndi Ivan TUSIIME ni nsima abunatambura nabo asafuturi yahebwa aha kamera Prevence Akampora producer beka kwicirizo kutebeka nisebisha nibyo kuba noreba na nabandi abakutamwa mani kureba ngo program Ekyanga Kyawe yakwikaho ebonire kambendeze okurara kurungi turebane urwakano rukwija eshahanzo zumwe TV ni yemwe murare kurungi.